asong malagun kumayad ba sa maula-ula ko. Pagtimag ko aldaw-aldaw ki Jesus isalig ko sa asum na tonan denon daw iman tudum ako. Saan lan ha umaabot hadi ko masabot banatunan ko si Jesus haiyan man taguan. Aldaw-aldaw pagtimag ko ki Jesus isalig ko kabugat hukagool ko igilag ko ki Jesus. Di ko pa iman matunan ko asum sa pagsulay kalugun hupog timag ko panatun andin haon. Saan lan ha umaabot hadi ko masabot panatunan ko si Jesus haiyan man tagbuot. Saan lan ha umaabot hadi ko masabot panatunan ko si Jesus haiyan man tagbuot. Miracle Tingkay, salamat.